peni. Pljuskovi s grmljavinom koji su sinoć zahvatili i pojedine delove Beograda nisu pričinili nikakvu štetu, iako je ponegde padao i grad. Zanimljivo je da je uprkos jakoj kiši koncert Bajage instruktora nije prekidan i trajao je do ponoći, a Bajaga je na kraju upozorio publiku da se prema podacima policije priprema veliko nevreme sa gradom. To se međutim najviše odnosilo na Vojvodinu, pogotovo Inđiju, u kojoj je najmanje 30 ljudi lakše povređeno od grada veličine teniske loptice. Oštećeno je više automobila i krovova kuća, a materijalna šteta tek se utvrđuje. U isto vreme u Novom Sadu 28-godišnji mladić je poginuo od udara groma dok je bio na pecanju, a drugi mladić koji se nalazio nedaleko odatle u automobilu lakše je povređen. Pošto je gradonosni oblak noćas uglavnom išao preko naseljenih mesta u opštini Inđija, za samo nekoliko minuta najviše su oštećeni krovovi, prozori i automobili. U olujnom vremenu, praćenom gradom veličine teniske loptice, povređeno je oko 30 ljudi. Uglavnom je reč o lakšim povredama, osim u slučaju 3 ljudi koji su imali prelome ruku ili nogu. Jutro je tek pokazalo prave posledice nepogode. Pojedini građani kažu da kao suvenir u zamrzivaču čuvaju ledene lopte grada, kojim je polomio crep na kući i stakla na automobilima. Meni su na 2 kola isto pukle šajbe, malo krov se udubio i to, kuće su strašno nastradale i to, krovi su procureli, meni je 50 crepova, otišlo na kući komši 200 crepova, tako da su celu noć radili, mi smo noćas promenili crepove. Bio sam malo iznenađen, bio sam šokiran na neki način. Hteo sam malo onako da pritrčim, ipak da zaštitim kola, ali kad sam vidio koliki su to komadi leda, jednostavno zbog povređivanja i zbog svega nisam se usudio da izlazim napolje. Šteta od velikog nevremena jeste prilična, ali ipak manja u odnosu na prve procene, što se pre svega odnosi na poljoprivredu, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Inđija. Iako građani nisu zadovoljni dejstvom protivgradne odbrane, na sednici štaba je rečeno da su iz samog grada ispaljene 24 rakete od ukupno 54, ali da to nije dalo efekte. Opštinska komisija će utvrditi razmere štete i uputiti zahtev za pomoć vladi Srbije.